kağız, Uruşka kağız verdi. Ne diyeyim yazalım desem aytıp verdi. Şunday yazdı. Anan ayağında ben o sandalye sinemeyem varken ayağına yazıp koydum. Pot diktok koy İşayev dedi. İşayev alıp oturup okumalı des. Şey çağını süntmeysin, mızıldatmay. Devanam kol koyağı da okuy koydu. Pot diktok koy İşayev. Hey, çocuk etti, zaman çocuk. Hey, апочему pot diktok İşayev yazdığında Александр Николаевич, вы же диктовали мне. У меня такого мысли не было. Так писать всем, уже шундай өңіңізілді, жаман көзменен қарап, бір топ тұрғанан айтты, оказывается, ты опасный парень деді. Опасный парень деді. Я покажу опасный деп заявление тұтып, ұрғытып жеріп басып кетті.